Uburasirazuba bw'u Rwanda, agace kazwiho kugusha imvura nke bikagira ingaruka zikomeye ku musaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Aka gace kiganje mu turere duheruka kwibasirwa n'amapfa kinjiye mu gihembwe cy'ihinga B 2017 kanyotewe cyane imvura yabafasha kweza umusaruro ufatika. Iteganyagihe ry'itumba ry'uyu mwaka ryerekana ko twinshi mu turere tw'uburasirazuba duteganijwemo imvura isanzwe ariko ishobora kuba nke, nk'uko byumvikana mu magambo ya John Ntaganda Semafala, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Mu bice bimwe by'intara y'Iburasirazuba hariho Ngoma, Bugesera, Kirehe, Rwamagana na Kayonza, Nyagatare na Gatsibo, no mu bice bimwe by'intara y'Amajyepfo Kamonyi na Gisagara hateganijwe imvura hisanzwe igwa mu bihe byiza by'itumba, ikaba ishobora kugabanuka nuvuga kuba nkeya. Abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu byifuzo byabo nuko babona imvura ihagije bakeza. N'ibyifuzo bivanze n'impungenge kuko tumwe mu duce batuye twibasirwa n'izuba mu gihe utundi tugusha imvura. Aba nabo mu murenge wa Murama mu karere ka Kayonza. Hari ingene batubwira ngo mu murenge ngo imvura ngo izagwa, ariko ugasanga nyine guye duce duke hamwe na hamwe henshi ndihagere cyane. Wabona inahitse wajya kubona ukabona umuyaga uraje urayitwaye, ukabona ahusha umuyaga mwinshi noneho igahita yamuruka igenda ntibe ikigoye, ariko ahandi ukabona irahagoye kuko ubona imvura yaguye pe ikanahika, ari ukabona uyibuze yanajojobye, ukabona imiyaga irayikatishije. Bigaragara yuko umuhinzi ababonye koko kari igihe cy'imvura ariko akagira ingaruka z'uko itaguyeho. Si uko rwose imvura atari igihe cy'imvura, ahubwo kiba ari igihe cy'imvura ukabona imiyaga iraje irayikatishije, ahubwo ikayijyana mu kindi gihande. Ntabwo ahubwo mwiteganyagihe niba bafite ubundi buryo bazana ibyuma hari bigabanya iyo miyaga, umuhinzi rwose yagira ubuhinzi bwiza kandi bufite intego. Ikigo mpuzamahanga cy'ubuhinzi n'ubworozi SIAT gifatanya n'inzego z'ubuhinzi n'iteganyagihe kigira inama abaturage zirimo guhinga hakiri kare imbuto nziza kandi zibereye ubutaka. Dr Desire Kagabo ni umushakashatsi muri SIAT ushinzwe amakuru y'igihe n'ikirere kandi ukorana bya hafi n'abahinzi mu kwifashisha ayo makuru. Amakuru y'igihe n'ikirere ni imbarutso, ariko ntabwo ari amakuru uvuga ngo uratanze niyo azakoreshwa yenyine azatuma ibihingwa byera. Hari ibindi bikorwa kugira ngo imvura nigwa amazi aturutse ku imvura agume mu butaka nibuze igihe kirekire. Abwira ati hagomba gukoreshwa ifumbire mborera, ifumbire ndetse n'imvaruganda nazo zikavangwa yo ihari. Hanyuma igihingwa gishobora kuba cyakura neza imizi igashora ikajya ikuzimu cyane, ndetse na ya mvura yaguye ikaguma mu butaka igihe kirekire. Abahinzi bo mu burasirazuba babonye umusaruro mwiza, byaba ari inkuru nziza ikomeye kuri aka gace kakigaragaramo abo leta igitera inkunga y'ibiribwa. Abashinzwe ubuhinzi n'ubworozi bagira inama abaturage mu gihugu hose yo kuba bamaze gutera imbuto bitarenze tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Peter Muyombano, Flash TV.